Peja ayu ya ubat syau norway bapau nam jong kari India hi barok kawe men hanin kamen hakapor pachat ustim. Kebesut batma jong ke India berten sarson food balpeni hanin kamen barok kontesten kil aya ke 5% ke jong ki bar kil airu ke jing syat ke bitenat pha. Parangut ki kontesten ke ba flop ke jing syat hanin ki yo rit kamang. Kita de unipo bat ka akina. Henry ustip jarwah malinin kamen bat tim thakoria kila syat ke jing syat ke bitenat pha do kata-kata. Wat unong ruwai bapau nam jong kari India ru ubat syau la syobej bala chojing ij bhaya kene ke jing syat jong ustip jarwah malinin kamen. Do ba ubat syau la ang tang heng keten omlek keren syu la i kumpa ula campaign. Do ba tip yang brushu. Do ba ula tar lang khot lakai ya ka kontrang jong ka Indian Idol pan bret cha ustip jarwah. Mar ba syo thu syu ke ba ule na mar ba ke best palat ke jing syat jong ustip jarwah malinin kamen. Tang ubat syah ndai ya barok ki judges ke le ro chai ya ka jing syat jong ustip jarwah malinin kamen. Ti perlok barok gitu ke bempat doi ya ke besut jong hanin kamen berkasing sejany pe japo komen blog ngalap share ke we ke link nyon hang ta pinyo i.